Dobar dan, evo nalazimo se na kraju prvog TBI projekta koji je Edi Hadrija odradio. Evo, nalazimo se u firmi Jatro. Prošlo je evo gotovo nekih, pa nije 6 mjeseci, ali malo manje od 6 mjeseci. Malo manje, da. I evo ja bih vas ukratko zamolio za nekakav par minuta samo tog experience-a i šta mislite kako je prošao po vašem, da li je bilo korisno. I na kraju eventualno nekakav prijedlog kratkih poboljšanja ako ih ima. Pa dobro, prvo da se zahvalim što ste nam dali mogućnost da se uključimo u program Edi Hadrija. Cijeli program je interesantno zamišljen, definitivno vrlo korisna stvar koja manjim firmama može otvoriti oči u smislu poboljšanja i IT infrastrukture i nekakvih procedura, pa na kraju i poboljšanje učinkovitosti samog rada kasnije u osnovnim djelatnostima tih firmi. Program je jako lijepo proveden sa stručnim ljudima koji su se uključili da nam pomognu i savjetuju nas u određenim problemima koje smo interno imali. Sve skupa je trajalo relativno dugo, ali ne zbog ni nas, ni tima koji je to vodio, nego jednostavno otkrivali smo još uvijek malo i procedure i način kako u stvari neke probleme riješiti. To je sve skupa lijepo okončano sa konkretnim zaključcima. Mi već idemo na temelju tih zaključaka u implementaciju nekakvih novih rješenja koja će nam definitivno donijeti nekakav veći level u daljnjem radu i poboljšati naše neke interne procedure, donijeti nekakvu veću profesionalnost prema klijentima jer smo uspostavili nekakav red u nečemu što je bilo dobrim dijelom stihijski do sada odrađivano i funkcioniralo, ali na rubu kaosa. Sad polako uvodimo kroz ove procedure nekakav red u svoju organizaciju i zahvaljujemo cijelom timu. Mislimo da je program zanimljiv, da ga treba podržati, potencijalno i širiti i nadam se da će još korisnika biti na kraju priče zadovoljno kao što smo mi. Možda još za kraj jedno pitanje, a to je nekakva poboljšanja, odnosno probleme koje ste uočili. U nekom trenutku ste bili spominjali možda web stranicu, da nije bila pregledna, pa kasnije obrasci i tako dalje. Šta bi ovako izdvojili? Možda najveća mana cijelog programa je što, iako smo mi tehnička firma sa puno zaposlenih inženjera i sa solidnim tehničkim predznanjem, trebalo nam je određeno vrijeme da uopće shvatimo šta nam vi možete ponuditi. Sve skupa možda nije na prvu toliko user friendly, odnosno vjerojatno bi se cijeli taj marketing ovog projekta mogao spustiti na neki više basic level da bi se ljudi koji su možda malo manje vični tehnologiji, koji malo manje razumiju širinu cijele priče, uspjeli shvatiti uopće šta vi njima možete ponuditi. Evo, to je možda jedina nekakva mana koju vidim i koja bi vam sigurno otvorila i širinu ovog cijelog projekta i donijela više zainteresiranih kad biste malo level stručnosti u samom marketingu cijele priče spustili na dolje, ne na gore. Super, evo puno hvala i nadam se da se vidimo na nekom sljedećem europskom projektu. Hvala vama, nadam se i ja da ćemo opet surađivati. Može. Evo Dino, dobar dan, ti si na ovom Jatro projektu podnio najveći teret komunikacije, implementacije, testiranja i tako, pa bi te zamolio za ukratko neke tvoje impresije i kako se taj cijeli proces odvijao, odnosno što ti vidiš kao nekakav tvoj prijedlog poboljšanja možda kad Edi Hadrija tim otiđe kod nekih drugih klijenata i što bi se eventualno moglo napraviti bolje od ovog kako smo ovdje odradili? Pa, malo ovako, dosta teško za reći. Mislim da što se tiče vremena, mislim da bi to trebalo dosta brže ići u buduće. Barem kod ovakvih stvari mislim da sada već imamo dovoljno i znanje i iskustvo da to sve brže provedemo.
Osim toga, pa mislim da tu nema nekakvih većih poteškoća, mislim da samo nekakva spremnost i malo više fleksibilnosti, interno ono šta možemo raditi, šta, ako je nešto malo van comfort zone, van stručnosti isto da se bacimo u to, jer ja sam dosta toga naučio, samim time što je bila potreba za tim, tako da, eto, samo te neke malo više fleksibilnosti, malo više brzine i to je. A što se tiče samoga vođenja i koordinacije aktivnosti, da li misliš da bi tu trebalo biti nekakvih, misliš da bi to trebalo brže sve skupa odrađivati, da bi možda trebala biti participacija drugih sudionika, možda veća? Pa mislim da stvarno konzorcij ima dovoljno eksperata koji se zaista mogu uključiti više i da se ta neka kohezija poboljša, jer zaista mislim da stvarno se može maksimizirati potencijal, jer ovo je samo po sebi dobro, ali ako još uključimo više ljudi, mislim da samim time dobijamo više znanja i efikasniji smo u implementaciji. Dobro, evo, hvala ti i ništa, što se tiče tebe, više nisi dio tima, ali evo, nadamo se da ćemo ipak i u budućnosti surađivati. Hvala ti lijepo. Hvala.